Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayeuna laporan mana tina Kak Yuda Yudi mengadang pasien ya Jepri aduh Jepri rezeki mana sehat kawaga Allah SWT amin apa pihak saudara di antara itu udah bisa sadayana atnuhun katampi bisa kusumku mang adeng kuma adeng kadoakeun kudoakeun di kumang ane kumanda aduh tebentes udah kumang adeng sehat lancar panjang umur amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah itu